Zebur 85. munajjat. Nezrin tekken zeminga iltifat eylep egem, qayta güllep yaşnatkan idin yurtini Yakup'ның. Əpu qilib qilmishini xalqingning, kechirgan idin gunohlarini ularning. Açıqingni yutib yetib içinge o'tdek yangan qahringni basqan idin. Bizga nijotlik berib kelgan Xudo, bizga bo'lgan ochiqinga hay berib, olg'in bizni qaytadan o'z mehringning qo'yniga. Bizga Xudo abadiy g'azablanib turamsan. G'azabingni avloddan avlodgacha so'zamsan. Şatlanishi uchun sendin xalqingning bizni qayta gullantirib qo'ymamsan. Bizga begin mengülük muhabbetingni ata qilgin bizga hem nijotligingni. Quloq salay Xudoning so'zlariga. Xotirjamlik, omonlik berdi egam o'z xalqi va taqvodorlarga. Mağmusun deb xato yo'lda ula yana. Shundaq. İxlos manlarni qutqizar Xudo. Zahir bolup, şan şerifi zeminimizde. Xudoning mengülük muhabbeti ve sadaqati elib keler haqqonilik ve amallıqni. Vafadarlık zeminde mevcut bolar, haqqonilik erişlerden bakar. Perverdigar, bereket ata kılar. Yerlerimiz çokum osulluk bolar. Haqqonilik elçisi bolup Xudoning keler aldıda yol hazırlap Perverdigarning.